Ndongeye ndagusuje ngo haye ikaze ukurikiye ipari y'umunsi, wowe udasiba kudukurikirana umunsi ku munsi, wowe ukora comment, ukora share ndetse unaduha like, turagushimiye cyane. Hanyuma guys, rero nizere yuko wamaze no gukanda subscribe. Niba utarayikanda ibuka kuyikandaho kugira ngo ujye ubona video dushyizeho zikiri nshyashya, bajye bahita bazikugezaho. Nawe mushyashya kandi ukigera hano ku ipari y'umunsi bwa mbere, ugize amahirwe kuko bizagufasha gukura nawe amafaranga muri betting kabisa. Nicyo dukora, nicyo twaziye gufasha abantu bakora betting batabifitiyeho ubusesenguzi buhagije, kubafasha kujya babona amafaranga bagacuka ibintu byo kuribwa buri munsi kabisa. Icyo dukora rero, nawe kanda subscribe wiyandikishe muri benshi batugiriye icyizere ku bwanalize nzima atubaha kabisa. Reka rero tubanze tugende tunabibutsa ko tugira n'izindi shuwadiro dutanga mu gikari ku rubuga rwa WhatsApp. Ngira ngo uragenda ubona utu ni screenshot tuba twagiye dutanga, ziba azagiye zibikora 5 kuri 5 kabisa. Ndetse murabizi ko tugira na groupe ya VIP dushyiramo abantu, ngira ngo byose uragenda ubibona na screenshot tuba twagiye dukoreraho withdraw kabisa, byose uragenda ubibona. Hanyuma byose ushaka kutwiyungaho rero uratwandikira kuri nimero ubona muri screen zawe, ubundi utwandikire kuri WhatsApp tubaze icyo bisaba kugira ngo nawe uze utwiyungeho kabisa. Guys, rero uyu munsi ni kuwa kabiri, hari Premier League n'izindi match twagiye tugutegura. Fata agakayi kawe n'agakaramu, genda ukombina ikipe eshanu mu buryo bwo kuminimiza risk. Twamanutse rero n'ikipe ya Heart of Midlothian yo muri Scotland iraza kubikina na Hibernian. Heart of Midlothian agakipe keza ubu kari no ku mwanya wa mbere bara muri champion yaho. Ndagoreza kugura double chance ya Heart of Midlothian iri mu rugo tsinda cyangwa kunganya. Hanyuma hano mu gihugu cy'u Rwanda ikipe ya Al Hilal iraza ko yakira ikipe ya APR. Izi match zo mu Rwanda zibetingwa n'abantu bari hanze y'igihugu. Ndagoreza kugura under 3.5 goals ko nta bitego bigera muri 4 biboneka muri uyu mukino. Hanyuma muri icyiciro cya kabiri mu Bwongereza muri Championship, ikipe ya Birmingham iraza kuba yakira ikipe ya West Bromwich. Ndaza kuba ngohereza kugura ibitego 2 muri uyu mukino, kuzamura ni over 1.5 goals kabisa, siko bigenda neza. Hanyuma ikipe yitwa Oxford United iraza kuba yakira ikipe ya Norwich City. Ndaza kuba ngohereza kugura ko izi kipe zombi ziri buze kuba zinjizanya, kunze kwita yes, niyo shwadiro nziza zo kuba ngohereza kuri uyu umukino. Hanyuma indi game ikurikira ni Leicester City iraza kuba yakira ikipe ya Southampton ku isaha y'isa 3:45. Uyu mukino ndaguhereza kuguraho ibitego 2 mu mukino, ni over 1.5 goals, ubwo no kuvuga ibitego 2 kuzamura. Na abatabizi hari igihe ushobora kumva ngo ni ibitego 2 habonekamo 3 ukagira ikibazo. Niba ari over ikibi nuko byajya munsi, ariko iyo byabaye 2 biba byabaye. Hanyuma West Ham ndetse n'ikipe ya Manchester United nakita match of the day, bitewe nuko turategereje ko mugabo aza kuza guhita yogoshesha umaze igihe kinini atiyogoshesha. Ndagoreza rero kugura ibitego 3 muri uwo mukino, over 2.5 goals. Hanyuma ikipe ya Tottenham Hotspur iraza kuba yakira ikipe ya Newcastle United. Newcastle United iri mu bihe bibi muri no minsi, iri gukubitwa buri munsi ngoma y'abaporoso. Ndaguhereza rero kugura double chance ya Tottenham iri mu rugo tsinda cyangwa kunganya. Hanyuma ikipe ya Everton ndetse n'ikipe ya Bournemouth kabisa, zo ziraza kuba zicakirana ku isaha y'isa 3:30. Ndaguhereza rero kugura double chance ya Everton tsinda cyangwa ikanganya uyu umukino. Hanyuma indi match dufite ni match irahuza ikipe ya Chelsea the Blues ndetse n'ikipe ya Leeds United. Leeds United imeze neza cyane muri no minsi, ikipe itera agapira keza cyane k'Abongereza. Hanyuma iraza kuba iri hariya Stamford Bridge
kwa Chelsea, ndaguhereza kugura win ya Chelsea gutsinda uyu mukino uri umukoko. Hanyuma tugiye mu Budage gatoya muri DF Pokal, igikombe cyabo cy'igihugu. Hertha Berlin iraza kuba yakira ikipe ya Freiburg, ndaza kongoreza izi kipe kwinjizanya BTTC nyine Boft Mutusko kunze kwita yesi. Hanyuma indi match dufite ni match irahuza ikipe ya CSK Napoli ndetse n'ikipe ya Como. Napoli ikunda gutenguha cyane ku mapari buriya Napoli tujya tuyizera cyane. Uyu mukino rero ndakwereza ko nta bitego bine bibonekamo, ni under 3.5 goals kabisa. Niyo shwadiro nza kuba nkwihera kuri uyu mukino. Hanyuma undi mukino dufite ni ikipe ya Port Vale iraza kuba ikina n'ikipe ya Stockport County, ndaza rero kuba ngwereza kugura ibitego bitatu muri uno mukino, ni over 2.5 goals kabisa, bikaza kuba bigenda neza. Turacyakomeje rero ni pari yacu y'umunsi, ikipe ya Huddersfield Town iraza kuba icakirana n'ikipe ya Doncaster, ndaguhereza kugura ibitego bigera kuri 2 over 1.5 goals muri uyu mukino. Hanyuma ndi mukino nurahuza ikipe ya Wimbledon ndetse n'ikipe ya Northampton, ndaza rero kuba ngwereza kugura home team double chance, ikipe iri mu rugo ugutsinda cyangwa kunganya, ubwo ni yitwa Wimbledon kabisa. Hanyuma Wigan yaza kuba yakira ikipe ya Reading United, match ndaguhereza kugura imwe muri zo gutsinda cyangwa se ikizwi nka 12, 12 nayo ni double chance ya 12, imwe muri zo gutsinda utayimentioninze. Hanyuma Stevenage ndetse n'ikipe ya Barnsley, ndaguhereza aka kamasha na kugura ko kabonekamo ibitego bigera kuri 2 kuzamura, ni over 1.5 goals kabisa. Hanyuma turacyakomeje tugenda tugana ku musozo w'ipari yacu y'umunsi, tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Match tugejeje ku musozo wacu w'ipari y'umunsi rero ni iyi match irahuza ikipe ya Mansfield ndetse n'ikipe ya Petersburg United, ndaguhereza kugura Mansfield Town gutsinda uyu mukino cyangwa ikahunganya. Nuko tugeze ku musozo wacu w'ipari y'umunsi, mushimire twabonye kugeza kuri munota, ngiye gukomeza kugenda nkugezaho nyitegara adiatoro kabisa. Reka dusubire ku munsi w'ipari y'umunsi nakagaruka, Imana ikomeze ibarinda mu byo mukora byose. Ciao ciao.